Anya laki din! Ay, sika ba kayam ti masabat ko, Luis? Ay, ni Tata Mata, day taka mananag ko na akuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya, lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, ah? Umayak kumay dyan balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagita mati kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad, isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan, tata. Amo yumitan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarot. Wisem to garot dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan at tata, umay kami. Ay, hadyaman na. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat garod no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisik dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na bay? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay matla ang hijibalay mi. Kat, mapanta mare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ama pantagid di magiwat-wat. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyang ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasag tamapan kami man ijay balay da tata karding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kanto ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Jay apo ko na ngay. Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day, Jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat, ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan matadagas day jay, anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan na, Mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapanakano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya,
Iswa kitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan, gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki, di drum, gapo iti kinalumag da. Si kaki di mo, Belen. Awan mo't dakas na. Anya nga awan, isukit di ati nakababain. Lumukluk mag, gapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnamadalatan iti pakiwatwatan da. Anya? Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday jo nagtibabalay da. Hindi. Apay, agawid kayo. Ay, wan tata, agawid kami, tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami mutan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para ka nagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitaan nyo man tabagbagi yung. Lumukluk mag kayo, gapo iti kawawatwat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha? No lakit di, tainyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab di nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo at katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakataway ti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jo nagbalay da. Dayta ka man ako nakon bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito yung ti balay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung nagtibalay, dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday tanga ibagbagan, tayo abelen, nana. Ay, kat madi talaga Nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumo ti umay na ibagbaga ditawi. Ay napo. Ay nasaysaya atin lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo la ang tamakumikum unay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man dayjay langan na. Ay na. I cannot explain. Ay no agangin iti nabigsa kasla maitayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong.
Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang runa nakababain da dyan nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abang bantayan. Ngam tibiyag takin biyagan niya lakit din. Ay, husto ka iti day nga imbagam. Naimbag pa'y tiwat-wat asip siputan ngam tibiyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat. Isukit di ati dakas. Tatibiyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin. Kasta mo't gahim ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na, nasa ng pakiko. Basta siya, mabmabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gahim. Mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis nak. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare. Mapan kami manan makiwat-wat. Intayo ah. Oh, ada ka di parikot mo iti pan na kiwat-wat mi? Awan matkit, nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka anya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibagan ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapo iti watwat, gapo tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkot-kotongam. Ew! Addan to lang taal daw yung. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asino man ang tikinaguram ni kalsada ya. Dagi jay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay man na ya. Ibagbagadakit din ako mutkutungak ano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biag ti aking biag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas taunay apong tutmaw, gaputa na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kitaman. Naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata na kasta teramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asikat ipang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalum day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang iti kastang aramid mo. Nana. Sa ita,
Dilawom da bakla ken karen at ti agpawat-wat laeng ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin nasaysaya at pa'y ti watwat asiputan. Tapno adda pa kairanudan. Ngam ti biyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di ta kay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo. Gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki, day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti ibagbagana. Ni, taoray di bakit iramraman mo matay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw na kita imbagana king ka. Napaisuan ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panagkunam, kit adda ti mangisakit king kagapo iti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat. Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di na pa'y ammo mga sakit. Di ta ka manlangan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod na pataga papanak. Ay, una yan. Yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Ngamrumwar ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mare. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilen ti adda ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apay yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga ro ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngamin anang nangan, nagkapom aya. Naggapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nangan anya? Isu akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, ti maganab mo. Ala, umlatan da ito wat-wat ko. Kanamon. Tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ti bambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kin uyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, tinakatulong king ka. Ay, huwin nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak, iigit ti kalsada.
Imbaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kita. Naimbagpay tanayra na naggapu da ijiwatwatan. Isong addamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, si kanti mababain ka daw kada. Ay, una yun nga minday tang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo ka mo tayo, Belen. Wanla kay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti karuba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta, ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya, Belen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nay, nakagatang ka matitibaro akawas mo ba kay? Ay, wala kay. Gimatangak iti baro address ko. Tapno addaman mati usarak amapan ag simba no kwa. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka. Ay, mas daawak ka. Tasigod mat ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Agsimba ak adi, wa. Katuwa na. Sapay na ko mga rod Ta iti pa nagsimbam, ket mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga ramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kuma dagiti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitain ti tao, ama nagsimba, ay ngam, nagalas mo, ti ugali na. Oh, makapalik man, dayjay Amir na mare. Ha? Taapay, Mare? Oh, kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod, Mare. Nakita matla day jay. Nakaskas daaw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti ipopost na. Kundi post iti kakasjoy, ngam nagalas mati ugali na. Isupay Post a post, ngam di namat may apply iti pud na biyag. Anya lagi din. Bay amon ano iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abiyag. Anya mo tanda iti ipupus ni Junya bakla iti Facebook. Anya ayaday tamer na. Kada agpost, pasigmat a memes a nonsense. Isulat makikita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasaya at nga ipos naman. Nonsense a talaga. Di pa'y makaipos iti Bible verses akas iti pupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sikakit di mat. Ay na, nonsense nga road na. Apay, di yu amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Angam sa bagay, saan matkit di anakaskas daaw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya lakit din. May samot da di Luisa. Awan talaga tinagdumaan da iti da di abakla. Ne, apay manan aya, Luisa? Kitaam ngamin dagito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmat a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya ngay nga rod no isumat ti pakaragsakan da. Malapdam nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Di kalatay da baybayan.
Tas anda ka mat apakibibiyangan. Ne, apay ngay, kasla isupay kit din ti sakit mo. Ibagam laeng no ag gusto ka kin ni Luisa, taamo la! Anya? Ne, kunak man no agsimsimba ka. Apay nga akas ta karugit ti panunot mo. Anya lakit din ayamir na. Ti panagsimba, sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy, opay, anya ko madireklamo na ano pa si memes ti popos ko di Facebook. Amumatan ni Merna. Agsimsimba nga minan kat, iso adilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga ay, no siya ka maysa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive Bible verses iti Facebook. No sana matam may apply, di po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat sirbi na dagiti ipopost na. No itipod no abiyag dakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na na. Uray man no, minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas kada dinumingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kedi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay po no matibagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan na. Ay sois, ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na jay langit. Anya, Wen, no jay langit di pa panan na. Anya lagi din. Kunak laki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya Merna. Ha? Ay na, nagpintas mo din day takawas mo. Kasla kawas ti nakadaldalos at tao. Anya laki din. Ay no, nagbayat. Anya? Papanamngay. Mapanak agsimba tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulangan Merna. San pa'y nga ita? Awan day ta minsan. Aginggang awan ton. Lakay kayo, ngam di kay pa'y agsimba mo. Ha? Apay, saan kayo amabutang? No saan nga ijay langit ti papanan niya? Na, hanya ka din day nga ipagbagam. Apay nga akas tamot din ti kastam nga gaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo, ngam di kay agsimba. Tunggal Domingo, adda kayo laang dito nga agkaiwara. Anya laki din. nagawan mo ten abain na day ja amir na. Uwan nga raw ka ba, guys? Lakayang ka nga binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo la serbe na, akanayo na mapanagsimba. Gapotakas jay mo, ugali na. Ay pudno day ta. Useless at talaga. Kung Desemba, post pa'y apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na bangarod may apply iti puno abiyag. Anya laki din. Iso day ta ti kunakmatla ang kabages. Iso ama kaulukak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga aramid na. Ti Facebook account na laang ti mapan ni Jalagay. Ah, aya! Nalabos ba? Pudno ka ti tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Anasabat mo kano nila kay Pedring. Ket imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Ken addala dita nga agkaiwara. Kat, pudno man. Anya lakit din nga. Kita mo nga tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang dita kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan kwa na. Anya nga awan. Nagawan ki din respetum iti lakay akas ken kwa na Anya?
managsimba ka ako nam, ngam kastamot ti ugalim, nagalas, nagdakas. No kastamot lang, nasasaya at pa'y nga isardeng mo, dahi ta pa nagsimsimbam, gaputawan mo't la Serbina. Ay saan? Agsimba aklat ta. Si kalaang ti kasta, kundi simba, ngam, nagpunipunan mo't iti sana nasaya at nga aramid. Apo, kundi simba laang day babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakos ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawon na ti mapan agsimba, kun inaldawon na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di awa mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dahi ta, numara na Ibagang, tapno maamiris na. No, makaamiris, Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aginggat Sabado. Day tala mapan agchismis, ti amuna nga aramidan. Ay, anya lakit din nga ugali na. Oh, makapalig nga rod. Agchismis iti Lunes, aginggat Sabado. Ngam no aldaw to di Domingo. Nakadres iti puraw ama pa nagsimba. Day kas laglang lang asaan ama nagbasulan niya. Ay, apo, di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa. Anya lakit din. Ne. Apa yan? Agguuyong kan sa amatan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmaymay sa. Kasano mo ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin ijay tersena, tagayam, napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida ijay bakante aluti. Madamada! Ay, una yun da di apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anakadamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso ti imbaga na itay naggapuak ijay balayda. Ay, salbag kakit di. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapudno. Apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas nga aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi simba ka iti Domingo, ngam iti Lunes aginggat Sabado, dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Anya lakit din aya antong. Jesus, awan serserbi ti pan nakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oo, grabe gamada ka pa lang dito. Bagbag na, si Kamer na. Ayun tata, naggapuak ngamin dito ayan ni Lucia. Ay, kasta ay sigurado, nagtutungit kayo manin na niya. Anya? No sana tong 8:41 mo no binggaw. Nagadumot asaludsud mon alakay. Salsalod-sodek lang ba, chika di ba? Anya? Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga. Anya? Ay, awan na talaga ti serbe, ti pan nakisimsimbam iti Domingaw. Gaputan ulo guys, aging gat Sabadaw, aramidem mo't amay, nasa narumbang aramidan. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makichismes, ngorag malmalam. Apay, kastaya ti aramid ti man nakisimba. Ay, kung disimba ka nga, nagalas mo ito galay. Kanya laki day. Ay, day alakay, tila maibagbaga na. At least pa'y kanyak tamakisimbaan ng isungay. Ne,
Kasta dapay laang ti at least nga amom. At least ka dyan. Ha? Husto kit di ati imbaganaken ka, awan serbim akong di simba-simba, takas tama ti ugalim. Anya? Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay napaklan ka matasismusa, manugal, ken, no anya pa dita? Hay, may sakamay. Tila maibagbagam. Di ta ka man langan. Ti ko namgid de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatenggan, salpag ka! Nay, si Kapagayam Mirna, papanamngay. Ah? Ay, kwa. Di tala ang igid, nana. Siguro, mapan ka manan makichismis anya. Si kakit di mo't, nana. Saan mo't na? Ay, kano saan ka amapan makichismis? Sigurado nga raw na mapan ka manan makisugal daya. Anya? Idi kalman napan ka kundi simba. Ngam ita Lunes, mapan ka manan makisugal kan makichismis dita. Anya lakit din. Anya? Nagalas at talaga ti ugalim. Kundi simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook. Ngam no Lunes mataginggat Sabadaw, manugal ka kan chismusa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo't. Na, ibagbagaklaan ti pudnoan niya. Ay hapaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa iti padam a tao asaan ama nagsimba. Ngam kasta ka mag... Anyalakit din. Ay no. Kunam lagit din no anghel at masabat ko. Puraw mat ngamin amin day takawis mo. Anya? Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo ang mapaban agsimba. Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot tin tibagbagam. Wan ta kundi simba ka pailaan. Kan, nadamag ko, nga ibagbagam ka no iti abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya ngay kumatibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa dahi ngay popos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putpud no abiyag. Ne, anya ka din dagita ngay bagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kastoy ngal daw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Diyan ko namlano saan ama nagbasol. Ngam kalpasan mo, di pa nagsimbam. Ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim ta saan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galas tiro para. What? Dadaul ka iti aldaw. Ay nako. Talaga nga awan serbim asumanimba. Ha? Nagpunipunan mati na dakas. Day ta kinataom. Anya laki din, Diyos ko. Naraben ka Kasla madlaw adim magas ka man ni sugalan kalpasan ti panagsimba. Anya? Nagmayat pa'y data dress mo. Kasla dress ti awan pulos, basol na. Awan serbina, ti kanayon mo pa nagsimba kunakmanan. Apay aya akas ta kang agsasao. An-anwan ka aya. Apay ti kunam, saan adim manon ti imbagam kano ide, apasig a memes, a nonsense ti ipopos ko iti sukmed. Oho, Mirnaya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang. Sugal kas kada chismis ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ama nagsimba. Nyalakit di. Hay, di ta ka man laangan. Isardang mo, ti pa nakisimsimba, am tao mo na serbina.
Kun sardagamot lang ti panagpo-post mo ti Bible verses, ta nakababain ka lang. Ay, ibabain mo lang ti kinataom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hello, Manang Brenda. Ay na, nagbayag kan asumungpat. Kano nagadumat kami di customer ko dito parlor. Kasla damot emergency nga ibagamat. Talagang at emergency. Anya kumamatay nga emergency. A-graduate ni Dandan. Ka? Di mo nang agtembagak. Nangag ko, sana katulang. Anya kumano graduate. Grade 6 lang, mat. Paggraduaran na. Kaya't kung agrampa iti graduation ni Dandan, paapalak ni Glenda. Ay, da ito'y tigatang agaw ninto no agradwar ka. Mayat mutlaang ka day. Anyamot day tangay, mama. Adamot siling-siling na. Sapi naglabaga. Ne, pag iso ti mayat, tapno masisirap day ti Brenda. Nininang ko a Brenda. Sisirapok man inton aldaw ti graduation mo. Day di aninang mo. Anya? Mabisina kun, mama. Ay aguray ka, tasana pa nakagatang iti heels ko. Ag-heels ka? Kigtutok day di aninang mo. Sa dino nga tati nagmayat a paggatangan iti heels. Puro matlaparakan katigat-gatangan lang. Jay ngay mat usarak nga graduar, mama. Nakagatang ka din iti usaram nga graduar, Carla? San pa'y nga ron? Si Kangay. Sapatos pailangan ng isit tinagatang mi. Nimot mama ngamin. Bado na lang ang tiginatang na. Ni mamakmat, kat agrentalangan iti pagbado na. Ay, apay nga ta. Kaslasan mo tan ngagtungtungtong ni mamamkin ni mama. Diyak man na mo. Dandan! Ha? Ay ayaban na ka ni mamang mo. Apay mama. Umay ka man ditoy. Agay ay ayam kami pa kin ni Carla. Umay ka ditoy. Diyak kayat. At the ice cream. Ha? Ada ka no ice cream? Ay, agawid akon Carla. Umay nakmat ikan iti ice cream, Dandan. Wen, aguray ka dito itayalaan ka. Anya ter aramido mi jay. Agay ay ayam kami kin ni Carla, mama. Saan ka maki ay ayam kan kuana? Apay saan ngay? Basta, saan? Kitno ni Carla ti BFF ko. Anya a BFF? Best friends forever. Ay, mama, jay ice cream ko ngay. Urayan ta jay lumabas nga aglako iti ice cream. Kunam nga da ice cream. Ne, papanam? Mapanak makayayam kin ni Carla. Awan mat kayam ice cream. Ay, agsubli ka dito, Dandan. Saan ka narumwat? May isa, dua. Apay ayasan mo kaya tama kayayam kin ni Carla. Gaputa saan ko a BFF ni mamana? Nawatam? Ay na, nasapan sa una ay ngagpapintas ka. Kat makalawas pa magsakbay di graduation dadandan. Siguraduak laang. Tadyak kayat apangitak inton kaaldawan ti graduation ti anak ko.
Ngam no cutex sak itan, dagiti kukom, ang mga numatuklap da no aglabaka, kan aginaw ka, ay nagalaston. I-double layer mo nga min atap no saan amatuklap adagos. Ipapilit mo? Jay adda design na ti kayat ko a cutex. Jay kalalagdaan. Nanginatigas jay. Ay bayadak, anya kalakit din aya. Alagpili ka nga rudan, no anya akulay di kayat mo a cutex. Siyempre, jay sexy Anya nga ruda kulay. Ag-rekomendakan ata si kati expert iti kakasta. Ay jay classic red, tibagay kan ka. Red? Oh, sige, day tangarudeng. Abuya taman iti karton. Adandan. Sige, agtugaw ka dito'y abay ko. Ang mga nuag-ungot ni mamang mo dandan, lumaamuan ng adda ka diti balay. Awan ni mama. Napanan na, Mapan ka no agpaparlor. agpaparlor. Kat mabayag pa'y mo ti graduation. Dandan. Si kanta agpili iti buyaan ta. Sige. Iyawat mo kanyak dayta remote control. Nina, agpapintas at talaga day jay babay. Agasam man, agpaparlor pa'y gayam. Sana balit at damot ang gown ko. Ay, una yan na nagsakit ibugod ko. Yun at ko pa'y manbiit. Apay asim marden ka amang cutex kanya. Ay, ni manang mat, aginanaag mat, itayak pa'y anagadumog amang design karagito kukom. Kat agbayadak mo. Unangam nagrigat mo dahito ipapaaramid mo kanyag. Agasuman, tasabsabong ti kayat mo design dahito cutex mo. Sabsabong nga dabulong na. Agasuman dahita apanang parigat mo kanyag. Mabalin akabilang pa'y itisiit na. Siyempre, rosas kat. Oray may salaang asiit. Ay, patayan nagsamatan, manang. Nagapamay. Lakay, kitaam dagito'y kukok. Ay punay mo tinalabagan ang nagita cutex mo. Kitaam nga min analaing Manungan ti pa nagbayad mo iti dayta. Kitaam ko na, agdamag ki din. Tanya ko mati makitak. Nangina siguro dayta pa ng cutex na king kanya. Kitaam taadda design na asabsabong arosas. Adda bulong kan siit na dagita. Musta nga na. Ay, sumron sa amot tintikin na brinda. Ingkakit aglutong. Anya? Ay, nabanbanno ka nagtrabaho. Siyak pa lang ti ibaw mo nga glutaw. Maperdi nga ro dagito'y cutex ko. Sa anak amabalin nga aginaw, agluto ko naglaba, aging gaasaan amalpas ti graduation ni Dandan. Mama, nakaturog matin ni Dandan dito'y sofa. Ayun, kasano nga ro daytan. Baybay antan amaturog laangan dito'y balay. Ay saan ang mabalin ang mga nubirukan day di balay da. Mapan ko laangan ibaga kada mamakan papana ang nakaturugan ni Dandan. Ay apay nga ramidam dayta. Saan ka ang mabalin ang mapandita balay da? Apay nga min, Mama. Ay saan nga ro ang mabalin? Si kangaroden at timang ibagakin ni Mama na. Total, kumarimat. Nagkunakan ka? Saan kayon nga agkumarit? Ay saanan? Ay, agkalaban kayon kinininang ko a Brenda, Mama? Napananangay ni Dandan. Di nakitaan itikas tatadyakan mo.
Inununang pa ngamin dito nagpapakyotics kay. Siyempre, graduation gayam ti anak ko, jaki din nagpapintas. Kit ayan na nga ron ni Dandan ngay. Ay na, daydi at talaga nga ubing, tila papanan na. Intabiro kay. Pangbirukan tangay, Kay di tabalay ti kaya ayam na. di ta balay da Carla. Kanya pa'y ngay. Ay na, amom anabayagan asaan kami nga agtungtungtong kini Glenda. Mala, siyak ti mapan. Saan ka mapan? Kit kasadungor ni Dandan ngay. Kit ni, inya oras ay. Mama, adda ni Papa ni Dandan. Imbaga man nakaturog ni Dandan. Wan, bagkatan na kanon. Mariglinda, iyawid ko ni Dandan. Aywan, sige. Pasensya, ta nakaturog mo ito ni tabalayaw, maray. Aywan, yawid mon. Mama, apay adi mo kaya't asangwan ni Papa ni Dandan. Ay, agulay magkakarla. Ing kakit dilaw ka tangjeri daw. Unay ka da ito nga ubingan aya. Tanapan ki dinaturog ijay sa bali abalay. Awan ka gayam dito balay. Di na pandita balay, ti karoba. Ay di nakpabasulan. Panaw-panawam to mga main. Ita, agreklamo ka, asaan mo anasangputan. Napanak nga rod nagpa-cutex. Apay asaan ka makauawat aya. Ulit-ulitam ti bagbagam. Ita, asino nga itagin now? Siyak, tinaglutaw. Maperdi nga rod da ito'y kukok. Nangina ti pinagbayad ko dito eh. Iso nga ka na ginaw. Nyalaki din na yate kastoy nga style mo. Baduy, anya mo day taabado nan. Sapay nakahils. Di nan samot amo nga ipag na. Mama, intan aag tugaw. Agure ka man. Ay, anay ko. Nagsakit mo dagit ako kung mama isagi dito'y kudil ko. Nagatidog ngamin. Kasla ko ko ti witch. Anya ang witch asasawamot. Kasla jay binuya mi kin ni Carla. Nga daw witch na. Akas iti day takukom. Mama, parta kamat ati magna. Tadatan dito itang nga ti stage. Agure ka po, nilagbigat ko may pagkana dito yung ko. Ay, sus mama. Mabadda ka mo day tagawn mo. Ay na, napisan ang tigaw ko. Ha? Nagatidog tumat ngamin. Natukol pa yun to yung heels ko. Kababainan. Hala, nagatidog kayang dagiti ko ni mamang mo Dandan. Wan nga rod. Kasla ko po gagamo. Hoy, sika, kayat mo tagamudan ka bakbakutan. Ay, apay binutang mo nga dagit ita tao, mama. Ibaga na gayam nga gagamudak. Kato nagatidugmat ngamin nga agpaiso dagiti kukom. Agoray ka man, talumabas dito'y abay tadakarlakan mamana na ibabain ijay tenga tiste. Isuro nak itipag na akarla. Tani, mababain na kay parang na itirupa. Apay nga'y akal kalubam mo day tarupam. Asina ko tinagsao. Siya, mabain ka, anatukol day tahils mo. Kan napisang pay day tagayadan tinagatidog agawn mo. Mama, apay nga papaam ni Ninang Glenda. Apa kaya mo? Kuna madakas ti makiapa. Apay nga sika. Ayun anya. Ay, kumari Glenda, agawid kayon. Wala ka na ibabainak mo to. Ay, kit agigidan tayon aguray, awaga nila kay ko. Taglugan tayon ijay tricycle ni. Mabalin, Mare. Katuan si kakit dim. Sige man nga, Rod, Mare. Thank you,
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, Donya! Pirmi mata nagdalagkalan din grown one. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay! Expertise ko na manang naneng. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay kati karot ka pipintan sana manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ah? Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay na adaw. Ada ka dilitsungon? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no dalitson. Sa mo pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay wan. Ay, aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagordera ni tilitson. Aguray ka. Ited kong to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, yun man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukom. Agoray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya ti limagasot? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tiniti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay habungga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank you, Iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga agtuklap at Agusti Cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? Alas 10 inton Sabado. Umayak to, Ay, katwan, umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya? At apay litson. Ay, wala. Tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, di ko lang nga rodan. Anasasayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga do ti umay, ay sus nagastos.
Agtal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalunak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, data inutang mo, apag handa na. Kanakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay katwan ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan nyo. Di nga rod birthday ni Junjun. Saan ka di pa nga umanay di inutang nyo 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita. Ay pudno day ta. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay katun maitad mo ka di itan tapno mapanak agpalingkin ton bigat. Ay katwan ante, mabiit laang taagbilang ak. Enton bigat, kadwaan na ka mapanagpalingki iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, diyak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay iday nayaban. Ay ketek samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton di saganam no ayabang pay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko nang matabong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Ay, nagdagsin mo't din dagiti ginatang mo, mama. Ay, san kan nga reklamo? Tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Ita pagkatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. An-anuam ti sapatos. Awan mo pa'y regalok mo. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo tinay ti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si Kajunjun tila pagkasgastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo't ta birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na data. 4,999 lang mo't, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaski bulan. Na, ay pasikat mo laman nun. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yung manlangan nga iparabaw da italitsyon. Auwan, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakil mo tinday tayo in order mo alitso. Kat ado kayam tibisita mangan. Ne, nagadumot na nagilisumangpit a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat da ito a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem na itagkat katawalit yun. Anya? Ne, apay nga'y taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na toilet yun. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, ulay si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sika nga, naimbitaran ka. Ay na, sa anak la naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsagana ni Junjun.
Oo, apay. Di mo ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni naneng. Iso nga oray dagiti kuko na. Ket super bunggations. Ni, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot naman dagiti anak da. Ay, nagato kayon? Kat, adugayam ti sagana ni John John. Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan da. Ay, aguray ka man, tayo nakagbiro kiti pagtugawan da, di ta kapay. Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Kita umanday ta abakla. Nagaduti inayaban na kakabagyan na. Isudan ti nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Imbag tawan tintugot mo akabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, aguray ka man. Nagkakalmatan na itahambag mo. Kas kalagbiyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y laang ti papanak. Pangyambagak iti yawit ko na ito'y. Nagdakalan nga'y. Ni, katsulitik ta saan pa'y mo't ang nakabayad ni ang tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Dinakman ko yun nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Interon sa matin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Basol mo. Apay nga min taging bitar ka. Nakatatuda pa'y. Ay nahamabay na kaon. Kita man eh. Lagi ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tiyakpay na nga ante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga rod? Kano nagadun tinsupot mo ngayawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita saan anangan? Ay na auntie, dinakbagan iti kasta tani. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne. Apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan naibusan. Na. Awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Auntie! Ne. Umayak man agsinger! Ne. Yay ka nakam. Umay na kan singirahin. Rumor ka, ibagam nga awanak. Na, unay kamatayin. Pagulbudan nakpailag may. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi kastoy abiyakin aya. Ni auntie, umay konsingiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni auntie.
Ibagayo nga aglinipat kami laang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim. Kunana, sika kanon ti pagbayad. Ay na, siya klaminan. Ada kanu kwarta na king ka, mama. Anya ka day taon. Ayan na aya. Ada ye likod, mama. Simon! Simon! Ang sarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang di tao'y. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasiak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo ah. Nagkunang amin ka, ngagsaka na ka iti nagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo ti nakakaasi. Kalaban mo pa yan amin nakakabagya, magraman ti ka na ka managutangam. Unak tumot kan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, angam, ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.